Good evening. Halage, My name is Richard Horlings, Yumi Richard Horlings, and my wife, Samala, will be translating. Yamasamulawada Kakutu Platineyata. So for tonight, we're going to read from a few passages from the Bible. Tanya in Abgasatopa, the Lisaskiat as Tirpa, Lilisaskipu. Okay, we'll start by reading Leviticus 13, verses 1 through 17. Pakapawa da Lilita Moshe Sodo the Sita, Asaput de Ludisinui. Do Yakuto da Doso Moshe, Doso Aharo, Dosiweda, do Padaga or Dota Brut or the Plur, Mere, Alola apilo the bli, Mere, Alola apiwato Mere, Le Anya apilo di, that dos hato do, Pabahesu or su paluta, Adoso Aharo ao, made me badini do, Suapo Pataga, Paluta Adodaga o lo. No paluta do bakwa, Talola apianyalo, do asula tato lo mi wato do tato lo me yo su anya pila do me tas ha ata do lo do paluta do bakwa o do bapa o le tato ko ba lo do alola pi wato me wala anya pilo do me to yo basu apila do asu to wato ba do paluta do bakati ka tato ne nwi ni lo non we nitini paluta do bakwa do o do kwa tato la lo me udata do tato alo me tele toba la pilo do paluta do bakati ka on we ni di lo don we nitini paluta do bakwa do o do kwa tato alo ni me kato do tato alo me tele toba la apilo ba do paluta do bapa o le ta Koskolo mi alole apilo the blilo do basquia kuato do koskoto welo me alola pilo the bline me leto a aglela paluta do kwa ole akoskoto agriela kini do paluta do bakwa do olo do paluta do me kwa do kwa alola pilo the bline me leto do paluta do bapa ole tatoskoba me tas ha elo Du das hat atato oela patagalo do pabaheso osu paluta adua o do paluta adu kokwa do kwa tapu to pleme wala pilo do mawa to su do nya anyamuthi kseme ola tapu lo do metasa lo lila anya api do paluta do bapa ola tatoskoba do bakati ka oba agedi me atokoskoba lo do tasa me letola apilo do tasa me ola apilo do ganya tato ne ola akopela ko peda paluta ado kwa wedo paluta ado bakwa do kwa tasa me ola anya lo do ganya do ba patato ne le takoskolo watawe kele lo metagoskolo masado tu nyati kse o plato la lodo keke tota togoskoba lo do paluta do bakwa nyamune do pa ole ta togoskoba lo nyati kse meta togoskoba meta sa elo met me badine do anyati kse me kada ta do wato do ba hesu paluta ado a o do paluta do bakwa o do kwa tato ne wato do paluta do bapa tato le tagoskolo koskowelo. Our next passage is from the same chapter, Leviticus 13, verses 45 and 46. Na laga de kanino miweda lisaski asedo de kakolo no le li tamoshi do sita sapol wisi yedel wisi hu do pa batasa la o do tato ne ba po kuto do obeko do kleba ka do bakoto to koskoba ni no le tato ola alo aminikele ne ba meta to koskoba lo meweta to koskoba lo ba owes howet ga holo a o alone ko ole patudele kulo. We'll now read what happens when you are healed of leprosy
from the next chapter, Leviticus 14, verses 1 through 20. แค่บ้านในบักพายดาเพลเลเนาะตาซาไม่บลากิเวดานี้เนาะบักพายเวดาเพลเลลิโมเชสะโดดิซิลุยอาซาโปเตเดเลลุยดอยวากโตตาดอสโมเชดอซิเวดามือตินีเลปว่าบาตาซาก็สกอตอนนี้ไอเมตาตุตาตอบาคาดอลอปากดูเฮอสูปาลูตาอดัวโอดอปาลูตาอดบาเลทอสูปาตุเดอลอเลโคดอปาลูตาอดบากวาดอกวาตาซาอัตาตอมีบลากิเลตาบาตาซาอลูดอปาลูตาอดบามาโลดอเลปวาเลอากสกอทออาวเนปวาบาฮิเนโทกสกอคิเบเลอมูเวดอติสโคเอเรดอตาโกดอกปลอเอสุลอดอปาลูตาโดบามาโลปวากมาติโทเดเบเลตเปฮอกวาปูเลที่อพอโคลอโทลามัวเดเบเนบาฮิเนอดอติสโคเอเรดอตาโกดอกปลอเอสุดอบาเบลอดอโทลามัวเลโทลอาบาตามาติออเลที่มูอพอโคเดเบอตุยลอดอบาพิตาเลปวาเลอากสกอทอเลตัสฮาตกาลุนุยบลอดอปาเลตากสกอดอบาปลาโทเลอมัวเดเบเลปลอปุลอดอปวาลากสกอทอตกาเนบาสกุยากัวโตดอลูกุยาโคตูดออสุเคเลดอเตซอตาเลทิกลาเยโตอากสกอทอลอเลคิเกเนแคเกซุปาตุเดลอดอโกเลอเดเลโคนุยนีลอดอนนุยนีตินีเนบาลูako do planya da kasu da metuko asu do balukwe akosu kele do basu akoto do batisa nya letikla do kokoskot hawela do ko nitine bahine to pha po kidu alapwe do to mo po tini po le alapwe do ko kumutes te esuro ko kha ku do to le tamabu ko ago do to to lo lo do kwa luta do la pa ko o to ga ne ba pa kwa le akosko tho to ga do ta da pha ne le ywa me nya phe ta o pwa de kle se ni no do kwa luta do ba hi ne to pha pho to do do lu tho o le ta lu ta ka ma go do to to lo ne do wa o le ta wa le ywa me nya no do ba ma ti to pha pho phe a lo leมาติตาลูตาเดบาดอตาลูเมอูเลตาลอซอสเซียปุลออเกดีอีดิตาลูตาเดบาเนเมปวาลูตาอโดอตาอะโตตาลูตากมาเมดิเนอะโตเมตาซอสคิกเตลอดอปวาลูตาโดฮิเนตาลูตากมาอตุยดอปวาลูตาโดบาปาเวเลปวาลากสกอทออันนากุโคอทเวพอโคดอลเลอซุมโคอทเวพอโคดอลลาคอมมูนโดอทเวพอโคลอดอปาลูตาโดบาฮิเนโตโดโลดอลูลอตนอสวาสุเซดาเวอัญญาตาอาปูลอดอปาลูตาโดบาเบลซึมอัทเวดโบลโตลาโอเลอสุเซปูดอบาพริโตเลอสุมเลยัวเมญานุยบลอลอดอโตลาโอลเตเลอสุมปูเนปาลูตาโดบาปาเลปวาเลอากสกอทอดกาอันนากุโคอัทเวพอโคดอลลาอซิมโดอัทเวพอโคดอลลาคอมโดอัทเวพอโคเลตาลูตากมาอัตุยพอโคลอดอโตลาโอลเตเลปาลูตาโดซิปูเนบาลูลอเลปาเลอากกสกอทอดกาโคดอปาลูตาโดตกาบามาตาปูเพลละกอเลยัวอเมญาลอดอปาลูตาโดบาลูตาลูตาเดบาดอมาตาปูเพลละปาเลอากกสกอทอเลอาตาตกสกอบาดกากอลอเลคิเกดอบามาติตาลูเมอูลอดอปาลูตาโดบาลูตาลูเมอูดอตามาบุโกเลตาลูลอพอโคดอปาลูตาโดบามาตาปูเพลละกอดอกกสกอทอเวลอAnd now tonight we're going to focus on Mark 1, verses 35 to 45. ถ้าเนี่ยบักพาวดาบักมาลวดานะลิมาคุสะดเตสปูตาซิตเลลุซิยาดอมิซิทอตะคีดีดอเกเซตดอฮาทอเวดอเลเวซูปามกเนอลอดอบาทูปาตาเพเนลอดอซอชิโมปาโอดออตพาลูปทวคีลอดูอาทิเนอดอซิบาอ
ว่าแค่เหลือคืนน่ะเหรอดอซีบาเวเตมอบเลสูคูเววูอบูดผาดิโตยิกเสียเตลอตาเพเนสิกอร์กีอากิดีเฮทอลเลตาเนียกิลอดอเลเสียเตลอตาเลบูบลอดผาอปูเลกาลิลาดอกอญาดอฮอทอกวิตานาดผาลอดอปวาบาตาซาตกะเฮซัวโอดอเคกิญาออดอคลีลอคอลอเมญาดอซีบาอนตาเมโอเลนกมากสกอทกิยาดอนมาเตลอดอเยชูตากะญออดอยูควาซูดอโทบาอดอซีเวดายตาโอมอนกกสกอทกิริกีดอพยากโตตันเนอัตาซาเนหาทกวิลาโลดกอคาดอกสกอทกิเวลอดอเยชูมาโลอสุสุกเลดอปลากิออดกอคาดอซีบาอปลอนตาดีตอนเนตุตซีบาเตบาปานอตงาตกิเลตาดุเนนตาเลปาลุตาดูดอมาบูตาเลเนกสกอทกิเอเวดีสมมชิมาโลเวอตุเลตาอุตาเลอเวติอาวดกิดาเวดาฮาทอดอซีบาเตบาသောတာအာကလေဒေါ်မဟုထောသလောတနေအရေကလုတူယေရှုလဲနူအိုဖလာဝဲလဝေပူတသိလပါမေမေအိုဝဲလခိုလဖွာမကနအလော်ဖာဒေါ်ပဟဲလလဒေါ်ပဟဲလကိုဘူဒေဆွာအိုလော So tonight we'll be focusing on Mark 1 verses 40 to 45. တာညာရင်နော်ပကမလိုဝဲဒါနော်လီမာကိုဆဒတ်အစဖိုလူစီတလလူစီယ Everyone is looking for you. ပကောကတဲ့နေခုနာ It was with these words that Jesus' prayer was interrupted. မိဝဒတာကတိုဝဲအနော်ကဆေရှုခရီနော်အဘတ်ထုဖတာခနေနော်ပလမတိတာ The name of Jesus was spreading throughout Galilee. ယေရှုအမီနော်ဘတာရာလောတကုဆာဒလကလီလာ Many had heard about this young man from Nazareth. ဝအာကနော်နဟုတိဝဲဒါယေရှုကေလေအမဲဒါပတာဆာရကလာဟဲဝဲဒါလေအဝဲဝင်းစာရီနေ He was a great teacher. အဝဲမေဝဲဒါပွာတူလို့တာဖတ်တော့က He could even heal people by placing his hands on them. အဝဲဒါမဘလကီဝဲဒါပွာတိဒါလေလေအပါလောဆွေလပွာလို့တော့ပွာဘလကီဝဲဒါနီနော် He even had power to drive out demons by just commanding the demons to leave. နာဝဲဒါနော်နော့ထကွဲဒါတနာတေဝဲဒါနော်လေဝဲဒါမန်လိုဝဲဒါတနာလဟာထဝဲဒါတော့တနာနီဟာထကွဲဒါနီနော် For those who are sick, this was good news. လေပွာလာဆုကေတေပါကဒူတာကစောဝဲနေမီဝဲဒါတက်စောမီလာကော It was especially good for those who had diseases that could not be healed by doctors. နော်လောစောဒါတာပွာတေဖာနော်လေမီဝဲဒါတက်စောမီလာဝဲတေကောနော်ဥလာအဝဲဒါတော့တဆုတဆာတေဖာလေအဝဲကတိတရာမဘလာတေဖာနီယာကော Jesus was good news for those who were possessed by demons. ဆေရှုခရမီဝဲဒါတခုကစောလေပွာတေဖာလေတနာလောဒေါကော When we read these words of Jesus, we can just sense his excitement. ဖဲလေပဖာဝဲဒါနော်တစောပေထရူအတာကတိုတေဖာအီနော်ပတိဝဲဒါလေဝဲဒကနေနေအဝဲဒါတော့တသူပိုတာဝါ This was great news. တဝဲနေမီဝဲဒါတကစောလာမ Their ministry was growing. ကဝဲဒါလေတဖိတမနော်အဝဲနေဒိုထဝဲဒါ Perhaps it was overwhelming, ဘာတတိနော်အဝဲဒကနေမီတလာဒိုတလေဝဲဒါဘောနေအဝဲဒကနေမီဒါလေတသူလဘွေတလတော့ but great things were happening. ဘာစနာကေနော်အဝဲတလာမာတာဖတ်ဒိုဟက်ကေတော့ဝဲဒါနေနော် Peter probably felt the pressure of all the people who were begging him to help them. စပေတူဘာတတိလေနော်ဝဲဒါတူဘာဝဲဒါနော်တဆောတနေလေပွာဝမီတေပါဟဲလာအိုဘနေနော်ခေကညာအော်လေကမဆဝဲတေ Peter and his disciple and the other disciples probably had people coming up to them and begging them to be able to see Jesus and be healed. နော်အဝဲစပေတူတော့တမေပိုလာကူကတေဖာနော်အဝဲတေဖာနော်ဘာတေလပွားကမင်းဟဲဝဲတေဖာအိုဘနေခေကညာအော်နော်ဒီတော်လေအဝဲတကနေအဝဲတေဖာကတိပါကဆေရှုခရီလေကဆေရှုခရီကမဘလာနီနော် How does our Lord respond? ဘကဆေရှုခရီနဝဲဒါစီဆဝဲဒါတာဒီလေ
Does he say, "That's great, let's go and help every one of them"? ว่าแต่ตอนนี้มีเวดาตาลากิดูมาเนาะเอาไว้กันเนี่ยมอปกันเลยดอกปกมาสวยดอกปกก็กระเด็ดกี้ No. แต่ไม่ได้เนี่ยบ้า Jesus leaves. ก็ใส่ชุกริฮาตอกเวดา He goes to visit other villages. เราเวเลหาเวดาสู้ตัวลากาติดพัม Why? บัมนี่ก็แล้ว He wanted to preach in those other villages. เอาไว้ได้ดอเสียเตลเอาไว้ได้ตาเลตัวลากาติดพาปูนี่เนาะ He makes it very clear that that was the reason why he had come. เอาไว้ได้มาเฮ็ดดูในเวดาเนาะเสียเพอีเนาะลาเวดาเอาไว้บาเสียเตลอตานี่เนาะมีเวดาตารีลาเวดาเฮเวดานี่เนาะ Jesus came mainly to preach, ก็ใส่ชุกริเฮเวดาตารีโคตินี่เนาะลาก็เสียเตลอดา not to heal. เลตมีลาเฮมาบลาดาบ้า And that's what Jesus' ministry was like. แต่ว่านี่มีเวดาเยซูอัตพิตามานี่มาตาดินี่เนาะ Jesus was always looking for opportunities to teach and preach. ใส่ชุกริทอบนเนี่ยเวดาคุกว่าเวดาเนาะตาควกิยาบาลักเสียเตลอดาดอกตุลุดานี่เนาะ He never went into a town and said, "Bring out your sick and I will heal all of them." เอาเวดาติเลเวดาเลเวปูดอตซีเวดานอดบลอบาเลเนาะเฮสโซเวดานกว่าสุภาษาติดพาดอยก็มาบลาเวติปาแค่เลนี่ดิ At the same time, Jesus did not refuse those who came to him and asked for healing. เดี๋ยวตัวข้อสิก่อนนี้เนาะก็ใส่ชุกรีเนาะเอาเวตตมกวิสิกอดาปฏิปัลเลเฮสุโอดอคือเอาละก็มาบลานี่บ้า In our text, we read about a leper who comes to Jesus and asks for healing. เลลิซอสยาเซลพามกะปุนะปฏิเวดานะว่าบาตาซาเออร์กาเนาะเอาเวดาเฮบันนี่คือเวดาเลก็ใส่ชุกรีที่เอาตมาบลานี่เนาะ Jesus does not refuse, but shows that he is the great healer. เอาเวก็ใส่ชุกรีตมอบ้าเนาะก็ใส่ชุกรีเวดาดุเนียลาเวมีเวดาปามาบลาดาพาดุกันนี่เนาะ He's the Son of God. เอาเวมีเวดายาปกว่า He has power over diseases, เอาเวโอเวดาดอตาสุดาก็มอลตาสุดาซาติพาปกุนี่เนาะ including the most deadly diseases. ปาคุเวดาดอตาซาลามาติปังยอติพานี่เนาะ But what can we learn from this healing? ภาษาดอตาเลปกมาลุเวดาเลตามาบลาเวนี่เมตามนี่แหละ What does this story about the leper tell us about who Jesus really was? เนาะตารีเลเนาะเอาเวว่าบาตาซาเอร์ไกเตปาเนาะเลเอาเวคันนี่ก็ใส่ชุกรีมีเวดามตาเลนี่เนาะ So tonight's lesson is entitled, Jesus Shows Us That He is the Great Healer by Cleansing the Leper. เนาะตารีถ้าใหญ่เนาะกุตอนนี่มีเวดาเนาะตามาลุกุตอนนี่มีเนาะเอาเวเยซูดินเนเวปวาเนาะลาเวดามีเวดาปวามาบลาดาพาโดดกาเนาะเลเอาเวมาบลากุเวดาปวาบาตาซาเอร์กาอี We see that Jesus cleanses the leper, ปฏิเวดาเนาะก็ใส่ชุกรีมาสกอตากุเวดาปวาบาตาซาเอร์กาอี and we'll see that Jesus silences the leper. เนาะปฏิเวดาเนาะก็ใส่ชุกรีเนาะมาบัวเวดามาอุบุยเวดาปวาบาตาซาเอร์กาอี In our text, we read that a leper comes to Jesus and asks for healing. เลือบลิซาเซียเซปูเนาะพามือกันนะปฏิเวดาเลือบปวาบาตาซาเอร์กาเฮเวดาสู้ก็ใส่ชุกรีเอาดอกคือเอาแล้วก็มาบลาวนี่เนาะ But what was a leper? บาสนาเกเนาะเอาเวดกันเนี่ยปวาบาตาซาเอร์กานี่มีมตาเลม The word leper refers to someone who has a disease of the skin. ตากตุลาเมียดาปวาบาตาซาเออเนาะเลเปอร์เนาะมีเวดาเลเอาเวปาร์กาเลเอาเวดาดอเอาเวพีเบตาซามอ In modern times, we use the word leprosy to refer to a disease that doctors call Hansen's disease. เนาะเลตาซักตอซูคิคาซูซักตอแกเนาะเอาเวเกเวดาเลปตุเวดาตากตุลาเมียดาตาซาเออเนาะเลโปรซีตาซาเนาะเลด็อกเตอร์เนาะก็เวดาเล Hansen's disease มอ Hansen ตาซา It's an awful disease. มีเวดาตาซาลาลอปิโดมานี่เนาะ With leprosy, you lose feeling in your body. เลตาบาตาซาตาซานี่เนาะมีเวดาเลเวดกันนี่นโมปวานี่เนาะนตูบาเวดาตาลากบานาดิเลนี่เลบา Your skin turns white. เกเวดานพี่เบนี่เนาะเอาเวเกทอเกเวดาลาวา
After some time, your fingers and your toes fall off. Đó là awe ti puku da nó tu chopo le me banda don e nó ke we da le awe da kanene ne chumutir pa don komutir pa ne lote ku da mo Eventually, you die. ba ni no ne ti da ni lo It may have also been a similar disease that the ancients called leprosy. no ke we da le awe da kanene me da ta sa mi ko no le ple no ba ta ko we da le awe pa ba ta sa no pi be ta sa no pa ko le leprosy ni At any rate, whatever the disease was, it was a very serious disease. di lagi ne no ta su ta sa di lagi di le na ta sa kanene me we da ta sa le awe da kanene lo ba yo me da ta sa le awe anado mar kani no The Gospel of Luke records this story as well. le li tata ku so li luka puno awe kweno ka we da ta ri we si ko And in that version of the story, it says that there came a man full of leprosy. no le li luka pune si we da no le ta te pune no te we da di no awe da kane pa da ga no he we da no awe alu ni pwe we da do ta sa ni no So this man had had the disease for a long time, pa ga ni we da do ta sa we ni no le ta sa do pa yi da bu and he was very sick. awe da so ke we da na do ma So the person who probably looked awful pa ga ni no no kwa ni me da le awe da kane tu ba to su da sa na do ma no he probably smelled bad. ba ta ne ni te mu no se ba He probably looked like the type of person that you would not want to look at. we da ba te le ko la ga da di pa ga le no ne te do kwa no se ba mo For the Jews, leprosy was a horrible disease. ne pa yu da po te pa go no pa ba ta sa ni na me da ta sa la lo pi do mar kani no It was horrible to experience the symptoms of this disease. me we da na ta la lo pi do ma le kop na ke le kop lo ba we da na ta sa la ba na a ma ta di le no nen tu ba ni no But it was also a difficult disease to live with because of what God had commanded Moses. no me se ko we da ta su da sa ka le no na ta me o da na ni no le no ko o ku we da ta sa we i no me we da le we da ka ne ka sa wa hilo da tam atamalo kop lo so mo shi ni no When we read Leviticus 13, we saw that there were laws about lepers. pele pa power da no li ta mo shi so ro si ta ni na pa ba we da le a we ta ble ti pa ta tu ta to ti pa le pa ba ta sa ti pa go ni no If you were an Israelite and you had a skin disease, you would have to go and be examined by the priest. me da pa isu la po no a we ke we da le ne me tu ba we da a we pi be ta sa li ni no ko ba le we da su a we pa lu ta o do no ko ba ti mi ti mo lon ta ni no If it went away on its own, the priest would pronounce you clean. no ta sai ne me ha ma ku da la no sa da we ni no pa lu ta do ni na we da ke te na le ke si na le ni me da pa la ko ni no Then you could go back to normal life. ba ne ke we da len ta o mo di anyon ya to But if it did not go away, pa sa na ke no ta sa we ni no me da ma ku ba ni then it'd be an infectious disease. da ke me we da ta sa la we da hu ka You would not be allowed to live with your family or community. ta ti na ko len ko da ne hi po ko po da no ko ku da pa ne pa do we ni ba You'd have to live outside the camp of Israel. ne ko ba o we da le a we pa isu la po a tu de a kleki Or outside of the cities. ba me mi ane no ko we da le we da kan ne we a kle You'd have to live all by yourself or with other lepers. no ko ba we da te ga me mi an ba o ku da pa le ba ta sa de to na tir pa And if you did come into town, ban me he ne we da le we pu ne you would have to wear torn clothes and shout, "Unclean, unclean." ne ba ka ra we da se ka le na ta po nya ku yo no ba ne ne ba ko su ta we da na to ko sko ba mo Everyone would have to stay away from you, pa ko a de ka ba o ji we da na just like you had coronavirus. di to le no pe le no da coronavirus akani The worst part about having leprosy was that you could not live close to God.
no ke da te ta na do te ka le no me o da ta sa ne no bu dog sai wa si ba You would not be allowed to go to the temple where God was worshipped. no ta thi na kwe le bu to ba ta le ta lu hia pu phe le ke sai wa ba ta bu to ba to lo ni ba You could not go to pray in the house of prayer. ne le to bu we kri ba tu pa ta le we ta tu pa hi te ba You could not offer sacrifices in the temple. no ne le hi to we da ta lu no ta lu le we ta lu hi pu ti ba That was a very important part of worship in the Old Testament. ke da le ta lu ta pa ne na me da ta a re do we da ta kha no le ta bu to ba to le li so sia lo le a so kha ni no You could not participate in the festivals like Passover or Pentecost. no di to ne le ma we da no ta hi la ta ko na ma we da no we da ka ne ta ma bu no bu ti pa no la me we da no bu ye si me ni me re no da me we da le we da ka ne bu le pa me re na ma de ti ba You were an outsider. na me we da pa o le ta tle And that's because lepers were considered unclean. me le no pa ba ta sa ti pa ni ba ta pa no la me da pa to sko ti pa ni no God is clean. ka sa ya me we da pa la sko Those who come to him in worship pa ti pa la he to he su o le ta bu ta ba to ne must also reflect the cleanliness of God as they worship him. awe ti pa na ka ba pla to we da no le ka sa yu wa ta ka se ka sko no pe la bu ta ba to oni no People with leprosy were unclean, pa ti pa la o do ta sa ne awe ti pa to sko we ba and they could never come into the presence of a clean God. la we ti pa he we da su awe ka sa yu wa amenya le ka sa yu la mi we da pa la sko ga ne amenya ti ba They could only worship God if they were cured of their leprosy awe ti pa bu ta ba to ka sa yu ti we da te la we ti pa atas ha ne me bla ki we ka and the priest declared them clean. do paluta ni no aweda bobatinya lo awele aweti pa tewe de aweti pa mi pala ko ni no For many lepers, le pwa batasa aga ni that was a dream that would just never come true. mi weda ta mi mor kana le at he maleta peto ni not bro le bani no Why did God have such strict laws for lepers? bam ni ko le ka saya oweda do ata to ta tho le a khido male pwa batasa etil pa gole Why didn't God show more compassion to lepers? bam ni ko le ka saya to dun ne weda ata tu ota o a le pwa batasa etil pa gole Well, let's think about what life was like in biblical times. ma bo ko sok mo weda no ta omu mata di le lisaski aso so to kani If you had leprosy in those times, people didn't want to be around you. no le ne me odo ta sa le so so to pene no pa te do obodo na no ga ba Lepers were, to put it very frankly, disgusting. no pa ba ta ase te pa na pa me te le ta to lo ne na awa te pa me da pa te pa le ba to da do ma no A king would not want a leper in his presence. so pa ga te do da le pa ba ta sa ga he o la me nya ba The King of Kings is no different. ke da le so pa ni no to los ho ni we da di ne ba God is holy. ka sa ya me pa la so sui Only those who are holy and clean can be in the presence of God. te da le pa te pa le akusko do asoski ni no he we da su ka sa ya ko ti me nya ti we da ni no This was meant to be a reminder to Israel. ta we ni me da ta khop ya la ku di te no ta ke da pa isu la po Leprosy was a part of the curse of sin. ke we da ta ba ta sa ni no me we da ta de mi le me we da ta de ba ta so ka God told Adam and Eve that if they sinned, they would die. ka sa ba te we da no iso da ni we te pa me mata de ba ni we te pa ti we da ni no When they sinned, they brought death into the world. pe la we te pa mata de ba ni he so we da ta de ba su ko ni no ta ti su ko ni no Diseases like leprosy are part of that curse of death. ta su da sa dia me we da ta ba ta sa te pa ni no me we da ta ka le apa ku da do ta su
ta tia ta su ni lo Even if we don't have a disease, we are also under the curse of death. no po we da no pa ta sa mu tu da pa ba ta da ke ni no po we da le a we ta su no ta tia ta su pho la ni lo Diseases like leprosy were a reminder to the Israelites that they were under the curse of death. ta su da sa dia me we da ta su da sa tir pa dia me we da ta sa ni no a we me ta du ti no tho pa Israel pho tir pa la we tir pa we da le ta tia ta su pho la ni lo Even if you did not have leprosy, you would still die just like lepers. no numu to we da do ta sa da le ba ni no no ka ba si di da ta no di we da kwa ba ta sa te pa ni lo The leper comes to Jesus and asks to be healed. pe ni no kwa ba ta sa ga he we da su ka sa shu krio ba ne krio da la ka ba ta ma bla He does two things which show that he has faith in Jesus. a we da ma ta ki mi no la du ne we da do ta na le ka sa shu krio pu ni lo First, he goes into town, ta su ka te mi na we da le we da su we pu where he would not be welcomed. pe le ta lo le a we da ta ba ta tu lo ba He says, "If you are willing, you can cleanse me." aweda te weda Yeshu no numu ota uya don mabla ya te weda ni no He believed that Jesus had the power to heal him. awena weda le ka sa shukri weda dota suta ko mola mabla oti ni no Although most lepers died from this disease, awe pwa batas adekina tik weda le tas ha te pa ya pone he knew that if he went to Jesus, the rest of his life would be different. awe tinya weda la weda me le da su ka sa shukri oni no ata umulo ulo te pa ni no ka me da ta la lo so weda ni no He trusted Jesus. aweda na weda ka sa shukri ni no Second, we see that the leper submits to Jesus. Taki mirmina peti weda leg we pwa bata serga weda hilo ala tasu Yeshu o He gets down on his knees. aweda klila komo He worships Jesus. awe buto bata weda Yeshu ni no He acknowledges Jesus as Lord. aweda no tulo tinya weda lo tinya weda le Yeshu ni me weda yua kasani no So what would it take for him to be healed? tala akaba blaki weda ni kumitam le peni He only needs to ask Jesus, aweda te da la ka bakhi weda ka sai shukri and Jesus has to be willing. no Yeshu ni aweda ka batu uta wani no He now had the opportunity to ask Jesus. Ene nawe weda dota kweri ya bala khiweda Yeshu ni no But would Jesus be willing? basa da Yeshu ne kutu ta wani ha When Jesus saw the man, he had compassion on him. pele no ka sai shukri tiweda pwarga ine no aweda o dota tu uta o ta ta nyo ni no It actually says that he had a deep feeling deep in his stomach and intestines. no te weda no weda tu ba weda le no ka sai shukri tu ba weda le weda kane awe weda do weda kane tatu ba yo le pa ba ta sa organia go ne a ka pu le a pui pu ma And then it says that he reached out and touched the man. mane si weda no awe de kane weda no awe yu to su do weda ho weda to ba weda pargani no Now, I would expect that the crowd of Jews around Jesus would have shuddered when they saw Jesus touch the leper. na betiwe bochu weda no le pa awe go mutir pa no le pa yuda po kani no awe ti weda ka sai shukri po weda to ba weda pa bata sai organi no we tir pa no ka pu bata ka pli mo ka ka kwi ta mo That would be like touching someone who has COVID. loga weda di to parga le no awe to ba da pa le o da covid gani You're not supposed to do that. to ba ma ta we ni ba de Jews would be more likely to throw rocks at a leper and chase him away. na me no pa yuda po ne na tir pa ne no awe kani ko lo ga la no we tir pa ko ku da le pa bata sai organi o ba ko lu chi ku da mo Touching would also make a person unclean. me pa organi me po ba da pa la bata sai organi no de ke ra pa la po organi la to ko ba do
So why does Jesus touch the man? ဘာမနုခလို့ယေရှုထိုးပါဝဲတာပွားတကနေလဲ Why doesn't Jesus just say to the man, you stay over there, I'll stay over here, and I'll heal you? ဘာမနုခလို့ကဆက်ရှုခရတဲ့ဒါနော်နိုအိုဖဲနေနော်ဂျကိုဖဲအီနော်ချက်တဲ့နဲ့နလေးနေနော်ဂျကိုတဲ့ရတာဖဲအီဘာကမဘလာနာနေ He did not need to touch the man in order to heal him. ဒီတော့ဝဲဒါကမဘလာကဲဒါပွားတကနေနော်တူလိုလကဘာထိုးပါဝဲပါ He healed many other people without touching them. အဝဲဒါမဘလာကဲဒါပွားကူကတဲ့ပါအာကလောက်တထိုးပါဝဲပါ Yet Jesus is not afraid to come close to the man. ဘာစနာကင်းကဆက်ရှုခနဝဲဒါတပလီဝဲဒါလာခဲဘူဝဲဒါတော့ပွားပါတဆိုင်တကနေပါ Even though this man is covered with sickness, ပွားတကဲနော်မဘတာကလဘတော့ကညာလက်တဆူရဆာဒါလည်းနေ Jesus is willing to come near him, ကဆက်ရှုခရင်သူအတာဝဲဒါလာခဲဘူတော့ and Jesus is willing to touch him. နောက်ကဆက်ရှုခရင်သူအတာဝဲဒါလာကဖော်ထိုးပါနေနော် He is not ashamed to make himself unclean by touching an unclean person. အဝဲဒါနော်အဝဲဝဲဒါတော့တမေတော်မက်ခါနော်လာကဟောပါဝဲဒါပွာလာတစကောတကဘာဒီကဝဲနော်ကစားဒါဝဲအဝဲကကဲထော်ဒါလေပွာလာတစကောဘာညာအတမက်ခါဝဲပါ Jesus didn't come just to spend time with the rich and powerful and important. ကစားရှုခရတဲ့ဝဲဒါတဲလာဝဲဒါကတူတဆကတော်လေပွာလာဥဒတဆတကမဖတ်ဒိုတိပပတူပတော်တိပတော်ပလာအရီဒိုတိဖာဟောပါ He also came for the sick and the poor and the sinners. အဝဲဒါဟဲဝဲဒါလေပွာစုပါစတိဖာဟောတော့ပပယတိဖာဟောနော်ပတတဲ့ဘာဖို့တိဖာဟောနေနော် This shows what kind of a savior Jesus is. ဒီနေဝဒါပွာလေနော်တိုင်ခေကကေမတာတကလူလေလကဆရှုခရမေဝဒါနေနော် He humbled himself. အဝဲဒါဆောလာတန်နေနော် He came down from heaven အဝဲဟဲလောဒါဆုမကို and became a baby, မကဲတော့ဒါပွာဖုတစီစီပူရ a human just like us. ပွာကိုပဒီပွေဒါတော့ And why did he do that? ဘာမနကိုလာဝဲမာဝဲဒါတာဝဲနေလေ Jesus came to save dirty sinners. ယေရှုဟဲတော့မပူပလက်တကဲဒါပွာတတဲ့ဘာဖို့တိဖလာဘာဘာတော့ဝဲဒိုင် That includes us. နော်ပွာတိဖာနေနော်ပါခွဲဒါတော့ပွေတိဖာ Just like it includes lepers. ဒီတော်လဲနော်ပါခွဲဒါတော့ပွာဘာတာဆာတိဖာ We're all sinners. ပွေဒါတိဖာခဲလပမြဲဒါပတ်တဲ့ဘာဖို့ The Jews viewed the lepers as being sick because of their sins. ပွာယူဒါဖို့တိဖာနော်ဝဲတီဝဲဒါလဲပွာဘာတာဆာတိဖာနေဟိုအဝဲဒါတိဖာနော်ဆိုကေဝဲဒါနော်မီလာဝဲတိဖာအတတဲ့ဘာကို And they thought that since they did not have leprosy, then obviously they weren't as bad as the lepers. အဝဲတိဖာချုံမဒါလာဝဲတိဖာအတဆာအမတူဘာနေနော်ဝဲတိဖာတဲထဲတော်တော့ပွာဘာတာဆာတိဖာဘာမ Yet Jesus touches the leper. ဘာသာနာကင်းနော်ယေရှုထိုဘာဝဲဒါပွာဘာတာဆာကနေ This shows that he welcomes lepers into his heavenly kingdom. နာဝဲနေနော်ဒုနေဝဲဒါလာဝဲဒါဒုလိုမဝဲဒါပွာဘာတာဆာကနေလာဘောမပူနေလော And if Jesus welcomes lepers, what about you? နိကဆာရှုခရီနော်မဒုလိုမဝဲဒါပွာဘာတာဆာကနေနော်မေမေနာရခမ Doesn't matter how bad your life is. လဲနေတာအမုန်နေမဲအထဲလေဘာသာနာကင်း Jesus will put his hand on you. ယေရှုနော်ဝဲဒါကပါတော်ဝဲဒါဆူလဲနလော And he will welcome you into his heavenly kingdom if you believe. အဝဲဒါကတူလိုမနာလဲဘောမကွာဘောမေပူလဲနမနာနေလော We may be left wondering, နော်ဖဲနေနော်ပကချိုကမဝဲဒါတာနော်ပကဝဲဒါတော့တဆုံမဖေ what about the other lepers in Galilee? ဘာဘာတာဆာလာဝကတိဖာလကလီလာကမ Jesus has compassion on this leper. ဆေရှုခရတာဝဲဒါပွာဘာတာဆာတကင်းနေ But what about all the other lepers who lived in Galilee? မေမေလပွာဘာတာဆာတိဖာလဝဲဒါလကလီလာမ Why didn't Jesus just wave his hand over all of Galilee and heal every leper in Galilee in an instant? နော်ဘာမနကိုလကဆေရှုခရနော်အဝဲတကနေတူယူတော်ဝီဝါတော်ဆီလကလီလာတော့မဘလကွေဒါပွာဘာတာဆာတိဖာလကလီလာနော်
ตกตอข้อตบล็อกข้อนี่แหละ Let's be clear about this. มอปกันนาเปิดตายเชื่อๆกี้ Jesus could heal every leper in an instant. เยซูเนาะเวดามาบลาเวดาปัวบัตาซาก็กาเดนี่ตีเวดาเลตกตอข้อตอปุนี่ He still has this power. เอาเวดาโอดิดาดาโซกมอ But let me ask you this. บาสนามอยกติกวนาตาเว Where is that leper now? ปัวบัตาซากันนี่เคยนาเวดาเพเล I don't know where he is, ยติเตญาลาเวดาเวเพเลบา but I can assure you he's dead. บาสนาเกนยูดิเตญานาลอติตีเวดาเลอาซีเวดาลีเนล Jesus healed him of his leprosy, เยซูมาบลาเกลลาเวดาตาบัตาซานี่ but he still died, just like all people die. เอาเวดาตีเวดาดีเนาะดีต่อปาวูกาติปาตีเวดาตุ Jesus came with a greater purpose than healing lepers. เยซูเฮเวดาเลตาลาเรโดเนเวดาเลมาบลาเวดาบัตาซานี่เนาะ Jesus came to make the cause of leprosy go away. ก็ใส่ชุกเฮเวดาดีตอลาเวดากมาหามากุเวดาตาลาดิโอทเวดาตาซานี่ก็บลากิก็หามากุเวดานี่เนาะ Jesus came to make death go away. ก็ใส่ชุกเฮเวดาดีตอลาก็ดิโอทเวดาตาซีเนาะก็หามากุเวดานี่เนาะ Even more important, ตาลาเรโดตกิฮนี่ Jesus came to make sin go away. ก็ใส่ชุกเฮเวดาลาก็ดูหามากุเวดาตาเดบานี่เนาะ Sin is the cause of death. ตาเดบานี่มีตาลาดิโอทเวดาตาซีนี่เนาะ And Jesus came to establish his kingdom, ก็ใส่ชุกเฮเวดาลาเวดาเฮตุทเวดาบอม and when his kingdom was fully established, there would be no sin, เพลาเวดาบอมไม่บัตตุลอเอาเวเลปเปลิบลนี่นะเวดาตาเดบาโดลบา there'd be no death, เกดาตาสุดาซาโดลบา there will be no sickness, ตาสุดาซาโดลบา no sadness. มาตาสุอุซาอุโดลบา And in order for the kingdom to be established, ดีบอมเวนี่นะก็สุลอซากอนี่ Jesus would have to die on the cross. ก็ใส่ชุกริกบาติเวดาลุทุสุญาลุนี่เนาะ So Jesus does have a plan to make sickness go away. คนในยิชูเวดาดอตาโตเนาะตาเรตาเลลากดูหามาเวดาตาสุดาซานี่เนาะ And that brings us to our second point, why Jesus silences the leper. แต่วันนี้สปัสสุตาคิมิรมีบางนี่คนเลยเอาไว้ยิชูมาบัวไว้ดาปว่าบัตรใช้อะไรนี่แหละ Jesus heals the leper in an instant. ยิชูน้อยไว้ดามาบลักเยดาปว่าบัตรใช้อะไรนี่เลือตุกลาดอาปู The man who used to look horrible now looked normal. ปวดกันแล้วโอพลาไว้ดาเนาะบัตรนันนักเลนี่เนาะแค่เนี่ยไว้ดาโอพลาไว้ดาดีอามีไว้ดาปว่าเลืออบาลบาซาร์กา He was clean. เอาไว้ดาบลาตะกี้ไว้ดาสกอตะกี้ไว้ดา This must have been an amazing moment for the man. แต่ว่าเนี่ยมีดาตาก็โตแล้วลาไว้ดาเลือปวดกันยากว่านี่เนาะ He had been living a life of suffering, เอาไว้ดาโอมูติไว้ดาเลือดตาโอมูละตาตุบักขบาปู pain, ตัวไว้ดาตาซา and separation ดอนตาบาอุลพาไว้ดา because of leprosy. เลือดตาบาตาซาคนนี่ Now he was healthy again. ดอกแค่เนี่ยไว้ดาอุสุตะกี้ไว้ดานี่เนาะ What Jesus does next might seem a little surprising. แต่เลือกใส่ชุครีมาไว้ดาสุญญาคาเป้ๆเนี่ยนะก็ลอกเอาไว้ดาเลือเอาไว้อัลลอก็ไม่ก็มาไว้ดา Jesus commands the man to tell no one about what happened. ก็ใส่ชุครีไว้ดาเนาะมาโลไว้ดาปวดกันนี่ลาตุเตบาดาปวาวูกันนอดกันยืดตามาตาดอนี่ When you buy things, เพลนไม่ปุยดาตานี่ the sellers usually like it if you tell everyone what you bought. เนาะแกดาเลือปลาชันนี่นาตากันเนี่ยเว้ดาเลือเว้ดาดูมาหมอนไม่เตดาปวาอาวูกาติรพานะปวาก็กาเดลตาเลนปุยลาวนี่ This brings them more business, แต่วันนี้ให้มาอาตอนเนี่ยสิบวาย which in turn brings them more money. บ่ได้เฮ็ดเกินเนี่ยเอาไว้ด้วยกันนี่จีอาทอม I sometimes buy things from a website called Amazon. แต่บล็อกคนนี้ปุ้ยไว้ดาตาเลือเนาะเว็บไซต์หรือปากกาเลย Amazon Now, they used to have it that when you made a purchase, you could even post on Facebook and tell everyone what you just bought.
lenya de ne na ke we da la we me pwe da ka ka ne na a we da na post on le Facebook na ba de ke da len te pya pwa ko ga de le da len pwe ne But Jesus does the opposite. me pe ne ke sai shukri ma da la tho da ka pa ko He does not want everyone to know what he did. a we da te e do we da le pa ko ga de ke ti nya le da la ma ti we ne ma There's a reason why. ta ki we da mo ba ne ko le ne But let's first look at how strictly Jesus warns the man not to tell anyone what had happened. ba sa na ka so da ko kwa we da no le ke sai shukri na we da ke plo we da pa da ne ma lu we da pa da ne no a we da ka ni khi la tu de ti nya de pa no da ga ri mo Verse 43 says, And Jesus sternly charged him and sent him away at once. le sa po de si ta ne si we da no do yi shu he plo o su su no lo ri we chu talk we o de blo ho mo When it says that Jesus charged him sternly, pe la no a si we da le no ka sai shukri no ma lu o khi no le ta tu nyu tu pwa ka te bu ne the word used there is the same word that means to snort like a horse. no kamya ni ke we da le ta ka tu no a kamya we da lu ni no le to le we da kan ni ke we da le we da kan ni ke te no pa me ptu ba ne ka ptu we la long ti In other words, he warned Jesus very strictly. a we da kan ni le ta ka tu a ga tu ni no a we ke sai shukri no a we da kan he plo o no khi do ma ni no Jesus didn't just gently ask him to do a favor. ke sai shukri no te te ka pu le po no le a we da kan ni le ka mani o ta ba ta di ni ke pu le po di ni de me ba No, Jesus was very serious when he gave this command. ke sai shukri na we da do ta tu yu to pwa do ma no pe la we hi lo da ta ma lo su oni lo And verse 44 lets us know what Jesus commanded. le a we sa po lu si lu ne na de te nya pa le ta le ke sai shukri ma lo He gave two commands. a we da hi we da a we ta ma lo ki bo pe First, ta termine it literally says, say nothing to nobody. a we ta te o le no ke sai shukri si ba le no te ba te pia pa nyo no ga ri mo Or in English, do not say anything to anybody. ke me te le a we da kan ni no e klik lo la a ri tho ya ni no a te ba te pia pa no ga ne ta no mi ri mo And second, Jesus sent him to the priest immediately. ta ki me te mi na a we Yesu su ke le we da su paluta adua o te block mo The leper disobeyed. pa ba ta sa to ga ne we da to do na ta ba He disobeyed Jesus as much as he could possibly disobey Jesus. a we da to do na we da ka se shu kri ti to da to do na we ba tu mo Does not say that he went to the priest, ta te we da la we da le we da su paluta do ba but it says that he began to announce to everyone what had happened. pe ya ne si we da le na we ba du si nya we da pa ko ga de le bo ba si nya lo we da su pa ko ga de le ta la ma ta do The word to announce is the word used to describe an announcement by a herald. ta to no la me da ta bo ba si nya na ba ta tu le ta te pla to we da no le ta a du si nya we da le a we da ka ne pa hi ta so da a ra lo ta so Or a messenger from the king. me ba ka ne ke da le pa hi ta so da pa so ta so da le so pa a wo It's a common word used for preaching in the New Testament. me da ta to le nya ne ta tu o no le ta to la me da ta si te lo no le li sa sia ta to tru bo The next word is a rare word. ta to le ki te plani na ke we da le ta to le ta tu nya nyo ba But it literally means to talk throughout. a ko mi mi we da le we da ka ne na ne te we da ta le ta khele ke si mo So after Jesus tells the man not to tell anyone anything, no le sai shu kri te we da par ga ni no la tu te pya pa nyo no ga no le ta no mi ba ni we la ki ne the man preaches and spreads the word. no pa ba ta sa ga ni wa da si te lo ta ba da ra la we da ta ga lu
Jesus sent the man to the priests. ก็ใส่ชุกระว่าดาสเคว่าดาปวดกันนี่เลือปาลูตาโด Under the laws of Moses, เลือสมโมเชียตาตุตาตอปอลาเน the man had to go to the priest to be declared clean. ปวเวเนนะกบาเลวดาสูปาลูตาโดโอดิตอเลกบาตาบูบาติญาลาเวมีเวดาปากสคอนี่เนาะ He also had to bring an offering. เวดากบาเฮโซเวดาตาลูตาปาติภาสิกอนี่เนาะ That means that he had to leave town and go to Jerusalem. คอบเวดาลาเวกบาฮัตอเวดาเลเวปูเปเปอินเนบากบาเลเวดาสูเวยูรุชเล He still had to keep his distance from everyone. เวดากบาเนาะปาเบสตาเดปวาลาวูกาติปาติบาอุบูเดปวาอวูกาติปากบาอุจีเดปวากอฮาเด Now, Jesus often condemned the traditions which were added to the law. ก็ใส่ชุกย้อนเนนะว่าดาซิญญาว่าดาเนาะตาลุตาลานติรพานเลบาตามาอาทอเลตาตุตาตอปุเน But Jesus still kept the law. ภาษานักเนก็ใส่ชุกนะว่าดาฮิกาว่าดาว่าตาตุตาตอ The cleansed leper did not. เวว่าบาตาซาลักซอรกายนี่นะว่าดาที่ฮิกาว่าดาตาตุตาตอบา It seemed like a lot of reading when we read all those laws about what a leper had to do when he was cleansed and went to Jerusalem. เนาะเอาว่าลอกาเลเนาะเพลเลบเมดาตาเลบบัพาอาโดมาดาตากิตาโกเวดาอามาเนาะเพลเลบพาเวดาเลเอาเวดากันเนปวาบาตาซาติรพานเนาะเอาเวติรพานเมื่อก็ชอตบาบาเลเวดาเลยูรุชเลบอนเนกบามาเวดาตาเลปวาบาตาซาบามาเวเน It was a process that took 8 days. มีเวดาตากลุกเลเวเนนกบาเลคอปรบาเนเลขอซอตอบุ The priest had to look at him twice and ensure that he was cleansed of his leprosy. ปวามลูดาคุณบากว่าเวดาเอาเวดาคันเนี่ยเวติรพาคิบลอมมาลอติดิตอลาเวติรพาเนเอาเวกสกอตกเวดาเลอัตตาบาตาซาเน There were 2 sacrifices of animals. แกดาซาปกพอตาลูดาปาเวดาคิเม There's a lot of waiting. บอนนี่แกดาเลนบาคอดาพาอัญญาม And all this was part of the laws of Moses that we found in Leviticus 14. ดอตาติรพาเนเมเวดาเลเอาเวปากเวดาเลอัตตาตุตาตอเลสมุชีอัตตาตุตาตอพอลาเลบพาเวดาเลเอาเวลีเนาะเตมุชีสะดุดซิลุยเน And all these things had to be done before he was free to be with people. เนาะตาตุตาตอเตภายในกบาเอาวิกมาวิกเวดาแค่เลแค่เซดคลิลาเวติรพาเอาเวตินเอาเวบาตามากสอตาดิติญาลากสอตาเกบลอนเนนะเวดาโอคุเวดาดอปวาวิกาติรพาเตกอเน I think it is very doubtful that the man shouted, "Unclean, unclean," and kept his distance as he told everyone about his cleansing by Jesus. เนาะเกเวดาเนาะปเอาเวเมตาเลเอาเวตะกันเนเอาเวเกเวดาเลปาร์กายเนเนาะชุโมตาลาติเตบามเมตาเลเอาเวตะกันเอาเวก็กอดเอาเวดาเลตกสกอบาตกสกอบาเราเวดากะปาเวดาอับเบสเดปวาวิปากาติรพาเลโตบูดาปวาวิปากาติรพาเนาะเลเอาเวตะกันเนกเซชุครีมากสกอเนเนาะเอาเวตกอดปตุทอตปาเบสตาเดปวาวิปากาบาม Why did Jesus give the leper this command? บามเนเลกใส่ชุกเรียเวดาฮิเวดาพาบาตาไซตกายตามาลุยนี่แหละ If we take a look at the book of Mark as a whole, เพิ่นเมื่อกว่าดาลีลูกาเนาะsorry ลีเอาเวมากูเนาะดอดเบญานี่ we notice that Jesus did this more often. เปิดติญาเวดาเลเปทีเวดาเนาะเลเยซูเนาะเอาเวดามาเวดาไตนี่เอาเวย้อนนี่มาเวดาตาเว Jesus forbade the unclean spirits from telling who he was. ก็ใส่ชุกริตเวดาเนาะเอาเวตาลาตกสกอติเดพาเนาะลาทุดิเตเวดาลามีเวดามตาเล Even though the unclean spirits were telling the truth. เลปว่าตาลาตกสกอติเดพาเนาะตานาติพาเมเตเวดาตามิตาตอดาเลนี่ And that's because Jesus is not fully known แต่ว่าในเมเลเนาะก็ใส่ชุกริเนาะตาเตติญาเลซิเซดีบา until he dies on the cross, ดูลาติเลทุสิญาโลดมอ rises from the dead, เวกเซตมุทะเกเลตาติ and is seated at the right hand of God in heaven. มันเนสินาเวดาเลยูอาซิทเวเลมุโกนี่เนาะ
Although Jesus had compassion for the leper, Kasa shukri me weda dota tu tau tata ganyalo pa batasay erdaga idalene. his focus was on his task of going to the cross. Aweda no ata kwasu ata luluha ne no la ta la ka bama we ne no la ka balle toeda su tu sinyalo ne no. This point in time, Jesus had not yet been crucified. Le ta sa to ka to pe ya to ne no kasa shukri no ta bata ta plato di ba. Most people didn't understand that Jesus would have to be crucified. Pa ad ke ne ta na pe weda le kasa shukri ka bata plato ba. They only saw Jesus as someone who drives out demons and performs miracles. Na we tir pati we da kase shukri la me da pa da la no ta kwe da ta wita na tir pa do ma we da ta lo la tir pa mo. People came to Jesus looking for a better life on this earth and nothing more. Pa he we da su kase shukri o no we da ku we da kase shukri di ta we tir pa ke tine we da ta umuru so ya no ta umuku mu ta ke we da le hokuri so imo na ke ku we da ta ane ta we ne ba. Jesus wanted to teach people about the kingdom of heaven. Kase shukri e do to lo da pa go mu ba kha do yua bo mu ne no. People just wanted to feel better. Sure, Jesus had lots of people coming to him, but the real reason Jesus came was to teach. Remember when Peter said to Jesus, "Everyone is looking for you." Jesus did not go out to the people, but went to other villages. Why? He wanted to preach. He did not want to be known as a miracle worker. Why did the leper disobey Jesus? We can understand why the leper would be so excited about being healed that he could not stop talking about it. But Jesus had warned him. And Jesus had told him what to do. He did not do it. Why would the leper not obey? The leper did not truly know who Jesus was. The leper did not truly know himself either. The leper knew that he had been unclean. He knew he was sick. He looked at the rest of the people of Israel and saw that they were clean. He wanted to be like them. Sometimes people will use words but mean something different than what the person thinks that word means. So when the man came to Jesus and asked to be made clean, he was not thinking about how he was unclean before a holy God. He was not thinking about how his leprosy was a picture showing how sinful and awful we all are before God.
the chok moe da le awe da ta sa ne na me we da ta gor kala dun ne we da le kwe we da do ta de ba di le do le ka sa ya ko ti me nya no do me da pwa le to sko ba le ka sa ya me nya pwe da do ta de ba di pwe da ko de atu ne He was simply looking at his fellow Israelites awe da nyok da ne kwa da le kwa Israel po ti pa ne and saying to Jesus, no te we da ka sa shukri ne make me like them. mo no ko max ko ya dia we ti pa tu ne ke But what he did not realize masana ke tala we da so mo bar khane was that all of Israel was unclean because of sin. po Israel po ti pa ke le ke sine awe ti to ko ba me la ta de ba hu ni no Isaiah 64, verse 6. li wi sha ya sa do ku si lu sa bo hu li wi sha ya sa do ku si lui asa bo hu po da ke le I pa ma pa ta di da to ko ba tu ni no do pa ta to ta lu ke le ne ma ta di ta ku a tu ba a tu ni no So all of Israel was unclean because of sin. po Israel po ti pa ke le ne na me da po ti pa la to ko ba mi le ata de ba hu ni no After the leper was healed, his life was better. le pa bata sa ga ne ta ma bla ya la ki ne na we da ta mu ne mu ta we da But he was still part of a nation that was unclean because of sin. ba sa na ke na we pa hu we da do pa klu la to ko ba na mi le ta de ba ho The leper thought his problem was leprosy. pa bata sa ga ne chu mo da we da ta ko ta ke ne mi we da ta sa The leper's real problem was sin. pa bata sa ga na ta ko ta ken non nor ko ni mi we da ta de ba ni no The leper also did not realize who Jesus was. pa bata sa ga na we da ta ti nya we da le ka sa shu kri me da mta le ni ba He had just been touched by someone who was going to die for sin. awe da no bata thoba ole pada ga no la ka awe akabati we da la ta de ba go ni no Jesus did not just come to make his life better. ka se shukri te we da te la we da ka mam ki mu ta ge da ta umu ni ba Jesus came to make his life perfect. ka se shukri he we da la ka du ta we da ta umu le a le pwe ni no Jesus came to die for sins ka se shukri he we da la ka ti we da le ta de ba go ni no and to make his life much better than he was imagining. lo ka ma we da ta umu ni ge do ni we da ta le aso ko mo da ta la ko mya na chok mo we da ni no The leper did not understand that he just had a face-to-face encounter with the king. no pa ba ta sa ga na ta na pe we da ba mo la we da kwa se me we da do a we ka ni met ko le met ko me do a we ka ni so par ga iba If he did understand, he would have obeyed his king. a we da min na pe we da ni na we da ka do na we da so par ga ya ku lu The leper wanted something from Jesus and hoped that Jesus was willing. pa ba ta sa ga na we da ta lo ko we da ta mi le ka sa shu kri ba mi la da le ka sa shu kri tu ta wo ni no Jesus was willing. ka sa shu kri tu ta wo Now, when Jesus wants something from the leper, ba sa na ke ne pe ni no le ka sa shu kri ta lo ko we da ta mi le pa ba ta sa ga ya wo ni the leper is not willing. pa ba ta sa ga ni tu o ta o do na la ba That's sad, isn't it? ta we ni no to lo ta u ya The leper went out and preached about Jesus. pa ba ta sa ga na we da ha to we da do se te lo we da ka sa shu kri ge Preaching is normally a good thing, ta se te lo ni no nyo ni no me ta la ri but in this case, it was a bad thing. pa sa na ke le ta ge we ya po ko ko ni no me ta la a do ri ba ka He preached to Jesus who heals diseases, a we da se te lo we da Yeshu du ga la ma bla we da ta su ta sa te ba but not a Jesus who died on the cross. ma sa na ke te se te lo we da Yeshu la ti le tu su nya lo ba That was the problem. ta we ni me we da ta ko da ke He preached Jesus without the cross. a we da se te lo we da ka sa shu kri la ta pa hu we da do tu su nya ba We might think that problem would soon be resolved when Jesus would die on the cross. pa chu mo la ta ko da ke we ni no
ka bata bwa kya ka lo ma kwe da le pele ka sai shukri ti we da le tu sinya lo we la kine but it's still there today. ba sana ke ta ko da ke we ni o di de we da le me sa de ni yi There's still many churches that preach Jesus without the cross. no awe ta opu apu o di we da ta la si te la we da ka sai shukri a ge la da pa we da tu sinya ba Come to Jesus, they say. awe tir pa te we da no he su yishu or ki Come to Jesus and he will make your life better. he su yishu o no da we da ka ma ge tho dan ta o mu ma There are many false teachers like Joel Osteen, Joyce Meyer, and Benny Hinn. we da pwa tra pa to ma to ma ta tir pa ni o da a ma no di we da mi we da no Joel Osteen, Joyce Myers, the Benny Hinn who teach that if you come to Jesus, you will be happier, richer, and healthier. Others will teach you that believing in Jesus will make you a better person. But they do not teach sin or forgiveness through Jesus' death on the cross. Are their sermons any different than the lepers' sermons? Called a self-willed worship. This is the form of worship that says, I will worship God in the manner I want. I don't care about what God wants. Why does a self-willed worshiper come to God in worship? A self-willed worshiper only comes in worship to get something for himself. He does not worship God because he loves God. He loves only what he can receive from God. He does not want to submit to God. He wants God to submit to him and to give him what he wants. He also does not want to submit to the authority of the church that Jesus established. Why doesn't he submit to Jesus Christ or to his church? Such a person wants Jesus the helper. But not Jesus the Savior and the King. Jesus is Savior and King, then he belongs to Jesus. Jesus is his Lord.
He has to obey Jesus. อาก็บัดดูกันนาเวดากษาชุครีเนี่ยเนาะ And our stubborn hearts do not like to submit to Jesus. ดอปตะก็เวดาเลือเปเปตาติรพาเนาะเลืออะโคกูเนาะเปตุเปตาติรพาลาโคกูเนี่ยเนาะเปเตเอดอกิโลอาลอเปตาสุกษาชุครีสุบุบา In our text, we see a great reversal. เดปตาพาดาเนาะลิซอเซียเซเนี่ยเนาะปฏิเวดาตาเลโลกุยาตาพาโดรคาเปเปเนาะตาบลิกดาพาโดเทนี่ At the beginning, the leper is unclean. เลือกก็ที่นี่เนาะพอบาตาใช้อร์กานิเมียดาพอลาดุสกอบา The leper had to live in isolation. พอบาตาใช้อร์กานิเนาะเอาไว้ดากบาอุมวยดาเลเนาะตาลอเลคอมยานเนบาอุซิซิโยเทรกา Then the leper becomes the one who preaches about Jesus. เพบานิปฏิเวดาเลพอบาตาใช้อร์กานิเสียเตลอดากใส่ชุกเรีย In the end, Jesus takes on the uncleanness of the leper. เลือกคิดแต่นี้เนาะเยซูเนี่ยว่าฮิตอกเวดาเนาะเอาไว้สูทเวดาตกสกอติดพาเลือกพอบาตาใช้อร์กานีอาบุนี Jesus sends the leper away, ก็ใส่ชุกสกอตกเวดาพอบาตาใช้อร์กานี but the leper puts Jesus out of his life. บาสนาคิเนเนาะพอบาตาใช้อร์กานีเนาะเอาไว้ดาฮิตอกเวดาก็ใส่ชุกริลาตาอุโมกุ In the end, Jesus could no longer openly enter the cities because so many people were coming out to him. เลือกคิดเนี่ยเนาะก็ใส่ชุกริเลนเนื้อดาเลือกวิบุตติเลวเนาะมีเลือกพระอากาเนาะเฮเวดาสัวอุนิเนาะ In the end, so many people come to Jesus for healing, เลือกคิดแต่นี่เนาะก็ใส่ชุกริปาเวดามาเฮเวดาสุกใส่ชุกริโอเลือกตามาบลาว but Jesus is unable to preach or teach to them. บ้านนี้ก็ใส่ชุกริเนาะเสียเตลอตาดอตุโลเอาไว้ติดเตบะ The suffering of the leper becomes the suffering of Jesus. พอบาตาใช้อร์กาตาตุบะคอบานี่เนาะเกตาเวดาก็ใส่ชุกริตาตุบะคอบา Much of this was caused by the leper's disobedience. ตาติรภัยเนาะแค่และแค่สิเนาะบาเวดามีเวดาเลือกพอบาตาใช้อร์กายาตาตุดกนาตาคุณนี่เนาะ So who is Jesus? แล้วตอนนี้คนเยซูนี่มีมันตาเลย Why do you follow Jesus? บางนึกคนเล่นปอยดาก็ใส่ชุกริคิเลย How would you answer that question? นึกสิเสดาตาติกว่าเวนิดีเลย Is Jesus the great healer to you? ก็ใส่ชุกริเมดาปามาบลาดาพาดูดกาเลนกอนี่ Are you looking for a Jesus who makes you feel better? นึกคือกว่าดาก็ใส่ชุกริละอามาบลานาดิตอนนึกกุญญาทองนึกบลาทอกิรกานี่ Or are you looking for a Jesus who takes away all your sins in the sight of God? ไม่มีข้อนอนคือกว่าดาก็ใส่ชุกริเนาะเลอเอาไว้ได้ฮิตกุเวดานอนแต่เดบาละต่อบาบาต่อเลก็ใส่ยาเมียนี่ Are you looking for a Jesus who makes you holy or a Jesus who makes you happy? นึกคือกว่าไว้ได้ก็ใส่ชุกรีเนาะเลมาดูสูตรทางกินอาตกาไม่มีนึกคือกว่าได้ก็ใส่ชุกรีเลดูซอสดูสกิทอนาตกาเนี่ย I'd like to encourage you to think about this passage. เอดอฮิริบานาเลนก็สกมัวดาลิซอสยาสติรไปเนรกี Are you like the leper? นั่นลอกาดีกว่าบาตาใส่อตกาเนี่ย Are you looking for Jesus to make your life better and nothing more? นั่นลูกคือกว่าได้ยิชูตกาเลอากมารีทาวดันตาอมูเนาะมาบลาเกเวดันตาอมูเดตเมตาลาอันนี้ตาเวนิบาเนี่ย Think about who you really are. โชคโมทอเล่นเมียดามาตานนอนเลนกี Your sins make you a leper in the sight of God. นั่นตาเดบานี่เนาะดูเกลนาเลปบาตาซาตกาเลเอาไว้ก็ใส่ยาเมีย Consider what Isaiah says in Isaiah 1 verse 4 through 6. Ah, sinful nation, a people laden with iniquity, offspring of evildoers, children who deal corruptly. They have forsaken the Lord. They have despised the Holy One of Israel. They are utterly estranged. Why will you be struck down? Why will you continue to rebel? The whole head is sick, the whole heart faint. From the sole of the foot even to the head, there is no soundness in it, but bruises and sores and raw wounds,
They are not pressed out or bound up or softened with oil. ပါဆိုကမွေနော်ဝိရှာယစီဝဲတာဝိရှာယဆဒတ်ဆပလွေတလခုအလာပတတဲ့ဘာဖို့တကလူတီပဝိခွဝဲဒေါ်တာအတာသောပဝမတာအဖွာကလီယတာဖို့တဖလာအမဘာအလွာတာလောလေတဒလီယွာလီမတရပါလီအစ္စဝလာအတာဆော့ဆွေတကလီပါလီအတာလောပါခဘမီဖိုလီသူကပူထော်ဒီဒေါ်ဘာတာတော်ဒီသူဘမ်နလေအခုနေဟာဝဲဒေါ်ပလညာဒေါ်တန်နေလောဘွားဝဲဒေါ်ပလညာလောလေအခုညာတာပလေအခုနေတာအလောစာတူဘာလေအပူဘာမေတာဘာဆေအလောတာပူလောဒေါ်တာတော်လောလောတဘတာစီယောဘာဒေါ်တဘတာဘူထောအဘာဒေါ်တဘတာမဆာဘာအောဒေါ်သူဒေါ်ခလာဘာ Doesn't that sound like leprosy? တာဝဲနေတတော်လောကဝဲဒါဒေါ်ပဘတာဆာအနီယာ That's what God's people looked like in the Old Testament. တာဝဲနေနော်မြေဝဲဒါရွာပွားကမီလောကဝဲဒါတော့တာဝဲနေလလီဆစီအလော်လီတုထရကို It's also us. ပွဲဒါစီကောနေလော Our sins make us lepers in God's sight. ပတတဲ့ဘာနော်ဒီကဲတော့ပါလဲနော်ပဘတာဆာလကဆာရွာမေညာ So know what kind of a person you are before the face of an all-knowing God. မအဝဲကနေပကတင်ညာဝဲဒါလေပမီဝဲဒါမတလလနေလေအဝဲကဆာရွာလာတင်ညာဝဲဒါတခဲလက်ခဲစီအစောကမဒိုတူရမေညာတကေ But Isaiah prophesied about the healing work of Jesus. ပါစနာကေနော်ဆောအဝဲဝိရှာယနော်အဝဲဒါနေအဝဲဒါနော်တေဝဲဒါဘာခါတော့ဝဲဒါကနေကဆာရှုခရတာမဘလာမ Come now, let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red like crimson, they shall become like wool. Isaiah 1 verse 18. နိဝိရှာဆဒတစပစီခောဟေမောယဝစီဝဲဒါစီကတိုလိုတကိုပတာတကေသူတတဲ့ဘာမေဒီတာဂောကရတုဘာသာတော့ကိုဝါထဝဲဒီမုခုဖွားသူလောမေဂောဒီတာဂောဆွေကလာတုဘာသာတော့ကမာတာဒီတောဆွာသူလော There is salvation. တာဥကေကကေအဝဲဒါနီလော There is healing. တမဘလာအဝဲဒါနီလော But that healing comes only through the cross on which Jesus died. ဘာသာတော့တမဘလာဝဲနေနော်ဟဲဒါထဲလေခေါပလအထုဆုညာလိုလကဆာရှုခရတီဝဲဒါနီလော May God bless you with salvation. မောကဆာယဆူရီနာတော့တာဥကေကကေနေတကေ